Suri, neskač po stole. Tu sadni. Sadni, zostaň. Lebo nedostaneš tortu na narodeniny. Keď budeš neposlušná. Zostaň. Zostaň. Donesem ti tortičku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suri. Happy birthday to you. No poď sem. Poď tu. Poď, Paď. Sadni. Sadni. To je tvoja tortička. Počkaj, a olábi na stôl. No, vidíš? Si sfúknuť. Tak, môžeš. No. Papaj. No môžeš. Trochu to čmudí. Papaj. No. To je tvoja torta. Áno. No papaj, môžeš. Ty si prostá. Podlý sírček. No vidíš. Toto je špeciálny taliansky sírček. Čo sa ti na ňom nepáči? Papaj. Čo si ty, chorá? Alebo čo? Suri. Poď sem. Aha. Chytaj. No, papaj. Čo? To ti nechutí? Som myslel, že sa na to vrhneš. To by si... No. Vidím, že tebe najviac chutí ten knôt. Fuj, to nemusíš žrať. Daj sem. Suri, ty si zožrala ten knôt a nechceš tortičku. Ma neštví. Poď sem. Poď. Hop. No. No, na čo som ti vyrobil takú krásnu tortu? No vidíš, papaj. No vidíš, dobre. No. Čo sa ti nepáči? Počúvaj, na druhé narodeniny ti už žiadnu tortu neurobím. Ak to teraz pekne nezožereš. Je to dobrá huspeninka s dobrým mäskom. Sír z Talianska. Veľmi kvalitný.